tumaring talinga malabi ewe subuna sonaha 10 pitu ompona ulan ramalang nyero mabiasa iperingati italae nuzulul Quran aturunganna akorange. Tentu onange waniye pada purani tengkalinga sage egana koromai urayang nani apa panassa rituyunna italae nuzulul Quran jaji ilanna iya suwewe adetona iya na perlu upalampi yaro agi telah nuzul Quran nasabak tentu pada marisangan ni riseseta na iya kesimpulan na italah nuzul Quran enaritu aturungan na akurange boleh riseserajan na Allah Ta'ala laur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, yaro itulah idi umat selangi akurang yanaro kitab ta di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kitab suci. Yanaro kitab malabita di umat selangi nonroye pengala Ta'ala pewereki kurme sege igana ketentuan syariat sege egana pakasiang kemanang napau pengala Ta'ala lana akuram malabi entrange anu perliri teperik kuritu idi umat selange. Maka dari pengala Ta'ala dilalana suratul An'am ayat 155 a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Yewe kita nasa pengalah Ta'ala na inapakluri inaritu akurange anzalnahu kipaturungi lau padariku tumenang mubarakon mabaraka betul na maega baraka na tampu nareko pada mupugau isininna anu nasurange nan niya muninirwi sininna anna pisangkange pattabi'uhu jaji acuri nikuritu sininna parentana acuri nikuritu sininna syariah iya napapulyang ekko wattaku nan niya etau toko betuanna kendalikan diri, hindari segala yang dilarang, kendalikan diri dan kerjakan semua yang diperintahkan. La'allakum turhamun muari tu menang mu pada angka kuritu ria masai. Aja jero aku ramalakbi di dalam nai di atungutta umat selange enaritu sedikit tanah panuru pengala Ta'ala di dalamna angka mega baraka narikori papolei sinin na pasuruana narikori turusiwi sinin na perintana narikori niniriwi sinin na papisangkana nelorengi pengala Ta'ala yakkacueri aga na pawaki nania nelurti pengala Ta'ala ikuasai aleta sarikwa mangi na wedding reacuri si baba madeceng mamuada nasu pengala Ta'ala mau padangka kuritu ria masai di pengala Ta'ala lolonga pamase boleh risi serajanna pengala Ta'ala. Maka dati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilalana sidde hadisa ya nafasu andre gurta muslim yukra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Izinna umatku pada baca akurange na karena majepunna akurange ya'ti yawmal qiyamati
pole matu riasuri mondri syafi'an li ashabihi mengandron-rongi kuritu to puji ngi baca. Jadi salah sedina yaro anu nak jancingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malo pada di manang ya naritu nareko ibaca yaro akorange maji nak jancingan Nabi makarni ini gitu puji baca akorange yaro matu asuri mondri insyaallah yaro mancaji kuritu anu nanganron-rongi tok bacengi lori sisi arajanna pengala ta'ala. Nah iya teman-teman aku orang melebihi tanya mua bahwa kita betana na penurung ki pengala ta'ala na kia poleri asenai Al-Quran anu ribaca memang iya perlu ripaham deceng maka de yaro abacangan na akurange de napa aja de napa ada de napa ada narik kutuma baca bo mi bo cerita ya de bo aga tania bo agama yaro akurange narik kuri bacai malolong ki kuritu apalang. Magin itu malawang ngapalan sabah ya nak janji betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilanna si di hadis nalengi makkadai mangkara harfa min kitabillahi falahu bihi hasanatun ni gini kita baca si di huruf polir kita na pengala taala na puneni itu si di deceng wal hasanatu bi asyri amsalihha na yaro si dia deceng na palicungi pengala ta'ala mencaji 10 makanya nebita la akulu alif lam mim harpun de awakada yaro naripi baca alif lam mim yaro si di huruf yaro alif lam mim walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun ya makanya nebita yaro si di alipu yaro alipu si di hurupu ko pole ko alifu lamim yaro lamanna alifu lamim si di hurupu yaro mimna alifu lamim si di hurupu jadi yaro alifu lamim turut pada toya desawe telu hurupu kuritu ya jinade ko ibaca maka de alif lamim telu deceng no kira ki pengala ta'ala na ya ero decengi no kira ki pengala ta'ala lebih si mencaji 10 ya jinare ko tama baca maka da alif lam mim 30 dece silalalona ilolongan yero bismillahirrahmanirrahim bismillah 10 asira hurufna ya jinari kuri baca bismillah lolong ki dece 10 asira dan apa lebih ki pengala ta'ala mencaji 10 aga mencaji ni kuri tu 100 asira 10 na dece lolongan nari ko baca ki bismillah maka na igana dece lolongan nari ko baca patahai maka na igana dece lolongan nari ko baca isya pilih akurangi magana igana decing tilong dari kudingi dibaca si geso akurange yari gi tarikin ni siaga igana hurupukna akurange dari kudingi datang marih terutama tilalanna iyewe ulang tamalang ulanun reye pungala ta'ala palicu-licungi kurtu apalanna sininna pakasiweta nenia amalak madecetta na yaro aku ramal bi mencaji kurutu pakasiwiang narik ko ribacai de nancaji pakasiwia bawan na yakia na pakya palang itoki pengala ta'ala kurutu apalah mega tekohi yaro si dia desa na nabita na pawan de kuruta muslim maka da yaro aku rangi nigi bacai mencaji bi matu asuri montri nangan-ronrong itu bacengi na sabah iro akurange alena mancaji sabi matu riolo na pengala ta'ala maka dari puang ye atamu natung-tungi kasi baca ka
na tunga-tungangi mak guri ka pekui batena na wedding madising kuritu batena baca ka na palau sinin na kuritu pakulen na barana wedding na baca ayan na ro ya sam mangandron dari sarjan na pangalata ada ji iro mo to korang iro makadai po kasi na patama suruga mo na saba ikamoto panurung nga lori menan ro nasari ko kam mangin na baca ka an na baca ni jadi ipuang pada patamamanang kasi rori suruga sinin na to magang kulengi balik baca ka ang karelan na hada sa lenge makade yaro akurang pikugi bate bacai makutoni ro batena pangalata alam pewereki kuritu palap mirang narikun katok baca kurang malango bacana di samping iwering yaro apalanna tasidi hurupu ang kato apalalir wiling pangalata alay naritu apalang malangona bacana malapilipira palang iringi pangalatala na yakin arik marakarak ya bacana tahu iwari mo tiyan palang rin pangalatala apalana bacana iro siddi hurupu na yakin riwritri apalang rin pangalatala si kira-kira na bacana jadi fina balango ibaca tapi na magasing ba tak baca kurangnya pina megatu itu bonus na bereki pengalatala na yakia tungkat tumak bacana kurang dia na panya na bereki pengalatala palan dia na panya na bereki pengalatala bonus jadi namoi di irom mereka mau baca ta aja tapaja mengaji na sebab nariko baca ki mengaji dire ka pala tolongan o dito din na malango bacata na yakin ariko tuli mengaji ki engka na cek de waktu mengaji tata timpa na korang lau tamisigi tuli pace me maki korang mengaji siki ki masigi narko pur ni masum pejasun na mata yang betang enang esum peja perlu insyaallah malango tu bacata matu pagangkan nasabari ni nawat di pina mega bonus pina mega decing ilolong pole risesi rajanna pengalata ala aja jina bagaimana peranan Al-Quran di dalam masyarakat Islam nariko tol ibacai ya guriwi si bamade apalagi nariko ya guriwi si bamade cek betuanna apalagi narik ya guriwi si bamade ceng ero pahanganna aga na kate akorang di na paja tolong kuritu decing man lepi decing maiga apalagi rilalanna ulan ramalang sing tumaring kalenga malabi aku ni riolo dipagangka pembicara ta mengani akorang insyaallah rencana sambungi matu pemang nariko subuh mangoloe insyaallah mamuare ina berakai pengalata ala lau pada di manang wabillahi taufiq wassaada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.